ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Murah-murahan alhamdulillah waktu di Hilkato ini sinallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan dihilan kita niyo taufik serta kalau makakawa kita niyo pengajian at tungod si mga pakarajaan jemadato dahing haamuin jaman maluhay na sampai pabihayaon masi-masi bialo paragbos maglalawak in manusia dahin habinin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain biyayta niya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Yagbin ko kaniyo in dua perkala bang niyo ini paganggautaan gayunggungan in uno-uno biyayta doon halawman niya di na kamo malawong salama-lama. Amo na in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala serta sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in mga ini bangta bandingon in mga sila nakaunareng kato taniyo labi-labi na yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala tod sila miutas deng haamin binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil sila namaid katan dahil di halaw man sin gumi ini tanda niya in sila buhi-buhian pa biyayta na sin Allah Ta'ala in sila nagrida na kanila in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkad na sambiling kita bang tumawag kanila masabot tingan nila amuin nakalamod doon in sunna subay kita imian radiyallahu anhu. Isiyusyo na sahabat masabot ta bang sila mataod na damikyan radiyallahu anhum. Bihanin biya mga dahing ha mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatat kalain sila nagrida ng kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok masabot taron hay ni amoy in Imam Malik ibni Anas hambok dahing ha mga upat mazhab kita tanyo in mga pakarajaan ini bang ta biya mga urulon madto-madto yung kahalan nila in upag madhabi ni biya sa kaula-ula bukon sila taayon haamin di madyato sa sumagawa bang hadya kaya hatihan sing kita niyo in kahalan sin sila upatini amuin daing kan Abu Hanifah maun kan Imam Malik maun kan Imam Syafi'i maun kan Ahmad ibn Hanbal in sila ini taayon kataan doon hapyagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan sambil namayta sila sing kahalan nila. Hambuk sabuton na to doon na ini amuna in al-Imam Malik ibni Anas amuin lamod daing ha mga wala miutas daing hasud na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampay nagkabtangan in Imam Malik in aginya innama ana basharun
ukhti'u wa usib fanduru bi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab was sunnah fakhuduhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Inagi si Imam Malik na in kasabudnalan niya, in ako'y nilaw niya, manusia hadya. Hati si manusia in kita, law niya na magkasa, iba naon waktu magpakakugdan. Na inagi niya, panduru fi ra'i, fakullu ma wafakal kitab was sunnah, fakhudu, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Inagi niya dongdongin niyo in amuin pagpagawa ko sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawa amuin binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kitaan niyo dongdongin niyo in katan long niya nagmisra iban sing kitab iban sunnah na kawaan niyo. Kawaan niyo. Hati niya doon kamu kumawa in singuran niyo in ini daak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena siya in naraak sin Tuhan Rabbul Alamin. Nasa biyan subay siya in singuran tahinang hauno-uno hinang. Na doon kamulong niya kumawa. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Na bangsa upama laong niya in rai ko atawa in panghati ko hatungod sing Quran iban sunnah bat kana nakasulang ha kitab iban sin sunnah tinggalin niyo atawa bugitan niyo ayo kam kuma bihaan in baita sin Imam Malik sarta aun pakabtangan doon hayan sin Imam Malik law niya laysa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi aw yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroon lang niya hambuok manusia puas daing Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malainkan in katantan kabtangan nila aun waktu manjari kawaun, aun waktu di manjari kawaun. Na, mahita, amuralong niya manjari kawaun, in biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamu yan, in panghati nila. Hati niya misan sila, biya mga kita si manusia hajaman niladto ki siladto imbya mga mapatut magdarungan ha tungod pakaradyaan sin agama sumakawa yadtura in kabtangan nila subay ratuod in kawaon sing kita dain ha pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam luba na tuod in katan biya sin sambahayang laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Sambahayang kamu, biya singkita niyo kako pag sambahayang ko. Bihan. Naamo ini, indeng ha mga kagunahan na to, hitaw palom simbigi jantong na to, sin in parkala di majato bihaon, napulak ka natin manusia, karena napulak palik day sa impangakad nila, kamatauran bihayaon, miutas na rin habiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpi na sila pakanya, laung ta ini biya mga iyakaran. Muna dunhan amo na impagmadhab. Laung ta in nagmamadhab sin Imam Malik. Doon tutog kaniya in nagmamadhab sin Shafi'i damikyan in Ahmad ibn Hanbal in ini Abu Hanifa. Ya sumakawain sila ini kataan namumuas sin ini ginhawaran nila haamin bukon sila mapatuturulon si manusia kawaon din kanila pag-agama buat malaingkan din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bat siya naraak sintuhan na to Rabbul Alamin.
hambok pamintangan na to, hangkan na inibiya mga siyabot ta in Imam Malik ibn Anas, aong kisa kanya di mato, sampay ingkis sa ini, nahinang sabab sin, wala na nakaamo yung pag-akad sin kamatauran sin, nagmamadjab sin Imam Malik. Amo na in hawak to sin, ini pagkhalipa, sin, ini pagpuasin, amuin, ini panagnaan na hinang khalipa sin, ini Abbasiyah, amo na yung Safa, anak magulang sin Ali, in Ali, anak magulang sin Ibnu Abbas. Bihan, na amo na yung pagtawag lang niya, ini Dawla Abbasiyah. Nain siya ini, kisakan Imam Malik, hawak to sin, ini gumanti na in manghud sin Safa, amo na hi Abu Ja'far al-Mansur, bihan, na hawak to yadto, in tao Makkah, iban sin tao Madina, in kabayaan nila mahinang khalifa, amuin apo sin Ali, radiyallahu an. Bihan, amo na in pagtabahon lang niya in Ali al-Hanafiya. Bihan, na doon hayan, bihad to, may tato pini nila in, yad to sin, muna-muna, mapuas ding paghalipa sin, ini Umawi, nakawa sin Abbasi in pagparinta, bukon kawa lang tadiuhal sin, ini Umawi in pagdakura harap pa Abbasi, buat malingkan 5 bayreng habunok, bihan, biya luparagbos, nag-agaw sin pagnakura. Na doon hayan, lang tahawak to yan, in Jimatu, doon hayan, hangkanin tao Makkah, iban sin Madina, labi-labi na in kabayaan nila, amunin apo sin Ali, radiyallahu an, aun, ini Jimatu, hajaman sin Imam Malik ibn Anas, hambuk usog, miyadto kanya ng asubo, lang niya imam, miyari ako kay mo, pasalan, in ako ini, nakapagbutas kami iban sin asawa ko, na in pagbutas na mo, wayron rida ko, sin nakapagbutas kami. Sabab wala kami nagkalo. Nalong sin Imam Malik, may tayad to, nabihad to. Nalong niya, in kahalan ko, sin wakto pa ako malasig, bihan, in piyamikitan ko na kawa madtumarilaw niya sin pag-usaha deng kako hati niya riya sa panton uno'y kabayaan nila doon handi ako mag ikot sain sila magkawa na hadyadi ining kabayaan nila kawaon bihan madtumari hawak tulong niya 5 may pag-usaha ko nahiupitan nila inasawa ko kailo bihan in paghupit nila sambel in jimato long niya na nakapagbutas kami bansin asawa ko. Nalong si Imam Malik, kadto kawaamad tin asawa mo, wala kamulong niya nakapagbutas. Habihad ting kahalan. Long niya may tayad to. Sabab long niya nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa ala mustakrahin talaqo. Hati niya, di laung takumugdan in pag-ianong talak haaga ma Islam at pagbutas sin babae ban usog hatat kala bukon tulos ikhlas sin dua sila in pagbutas labi-labi na in usog in mamumutas sa asawa amo na in usog bang niya iba ita butasan na in asawa niya na magtuy-tuy inyan mabista na sin sara in sila butas na kaya sumakawa hawak tuyaon na wayroon rida sinusog mamunta sa asawa niya karena in sila naglalasa na indalil biyayta sin Imam Malik kawamad tuin asawa mo wala ka mo nakapagbutas sabab biyayta sin Rasul laysa ala mustakrahin talaq di marista pagbutas in amuin bukon tulos ikhlas sinusog mamunta sa asawa niya naamo na yung kakawa ni
asawa niya. Bihan. Naroon na ini, in mga sila, hawak to sin pagpi, sin hisim manjari mahinang khalifa, hinang isab dalil, lang ta iktibasan min kauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in amuin hadis yadto, na lang niya, kumawa kita niyo dalil, bihay ni hati niya, agad din nga amin hadis yaon, batui, bang kita ri mabaya manjari kita di ini biya mga tumaayon ha pagpisin khalifa sabab lang niya manjari kita imian laysa ala mustakrahin baya hati niya im pagpi ha amin manjari mahinang khalifa kita im magbaya sing kabayaan tapion ang paamo yung ting kasabunalan niya na hati niya amo adtuin gawgot na hinang sintao Makkah Madina, hinang nila dalil, sindi sila mabayakan Ja'far al-Mansur, ing kabayaan nila hi Ali al-Hanafiya, pag iyanon. Naamo yan to. Naman jari, uno inji mato, hawak to, ini gimanti na hi Abu Ja'far al-Mansur, amo na yung nakhalipa, sabab hawak to yan to in ipagkhalipa nila, yanto sila ha, ini guwa si Makkah ibang Madina, yanto ha Iraq, naroon na yan, sampay sin Makkah ibang Madina, na kaya pa mamarintahan nila. Na inasal-asal, ha panagnaan ito, uno-uno pakaradyaan, magjato, bangaon biya mga, di mag-amo, hinang, in pag-aagsuan sin katantan, tungod paparkala pag-agama, harap maripa ulama hamakka biya nakan Ibnu Abbas iban maripa Madina bihan sin mga ulama sin Madina nahawak to sila nadto biya mga nagdarungan sin parkala din dito sampai nagpara in Ja'far al-Mansur wali sin Madina hati sin wali ni amun mahinang din doon magdarungan sin parkala pamarinta Hamadina ingan niya ini Mansur ibnu Sulaiman naman jari pagdatong niya maon magtuy siya nilakyag to hi Imam Malik pagka si maplag na in hadis yadto pasal si pagbutas yadto ramikyan amin hinang nila dalil sinta Makkah iban Madina kawa deng ha amin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa amin bang sila di mabaya hati niya ang kapatot nila magmari na amo yadto na kiyadto nila na in Imam Malik pagkadto nila na piyasanggop sin Mansur ibnu Sulaiman in Imam Malik lang niya ibut-ibut kay mo ay namangkaw mag inibisarasin hadis amuin biyeta mo yan karena bangaw ini karunguhan na mo bat karena inikaw masinaman nagpakwa sin hadis yan na aulong niya jumatukay mo nalong sin Imam Malik in baita niyo yan lang niya di ko yan ini puklasan lang tain hinang ko bang amurain biyabaw bukan kuruna ko sababing kabukaan ko imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katimul ilmi mal'un imag tatapok sin ilmu lalaknatun immo na muna mang laknat amo na yung mga taukyog dan sininang nakasaan bihan wala imamuin pamarinta sin namarinta bihan amo tim muna mang laknat bihan biya sin amuin laung ta nakapagbutas iban sin ini asawa niya hamin bukon rida niya na doon na yaon ini balik-balikon nila madto-kadto ni Imam Malik di na siya mapinda sampay naghinang sila biya sa pantun amuin naghinang biya drama sa pantun yaon naghinang biya hambok tao na nga subo biya sinamin na nga subuha Imam Malik ito impya nga subo hadto rin luparagbos pasal da pag butas sin
usog iban babae na pagsambag kailo sin Imam Malik biada sin sambag niya na kaunahamin usog matan inji matukan niya doon hayan na amuratin siyambag niya pagsambag niya magtuy siya siyakop kiyawa diasok palom sinjil bihan naray nga pagpadil kaniya kadtuon siya adlaw-adlaw pasanggupon di na siya sumanggop sampai inji matuha Imam Malik binasa siya sampai impag binasa kaniya nakalando na ini biya mga bugat kada sambil in lima niya karuwa-ruwa kailo na bali di niya na maangkat pataas na sambil in Imam Malik doon hayan bang siya magsambahayang di niya na maangkat in lima niya na amo yan kailo in jimatu in mga nagmamadhab sin madhab Maliki halaw man sin dunya ini dituan magbutang sin lima nila maripa ini tiyan nila atawa paraghal nila sabab madhab kuno sin Imam Malik imbihayad to na ando kaylo in Imam Malik bang nato basahon in tungod paparkala sin pag tindog hasambahayang biyarayta niya rabang unong biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagbutang sin lima biadin impagbutang pakaubon in ini lima ini tuo harap pa lima lawa biubutang long niya hataas sin pusod bihan imbutang sin lima bihad to imbayta sin Imam Malik naman jari habi hayaon bukod na yung mga tao nagbabahasain sila miya makad Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya in sila iniakaran nila na Imam Malik sin bukod ni Imam Malik in nagbayta sallu kama ra'aytumuni usalli in nagbayta sinyaon Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod Imam Malik sa iniakaran nila Imam Malik mahita in Imam Malik kaun uzur niya di na to manjari singuran in kita niyo manjari kita niyo bangaon uzur na to di na to marahi tindog manjari kita niyo limingkod manjari kita niyo misan kumulang manjari misan kita niyo amuin di na maghibal bihan bangganta in limari na marahibalon inyang katan aun uzur na to tay maunsin Allah ta'ala yung ibadat na to na biyaray tayan kato sin sara amun di kita manjari magpi sing katanamanta atawa katanaman sin amin guru yadto in iurulta kana in guru yadto nagmaingat sila labay ring ha amin puunan diaak sin Allah ta'ala magpasampay sinagama amun ang pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo yan. Damikian in mga dalil mataod tungod ha Imam Malik nagbayta qala ibn Wahab kunna inda Malik fadakartu sunnah faqala Malik as-sunnatu safinatu Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Laong hi Ibn Wahab dito kami laong niya hambok waktu kan Imam Malik nasabot ko lang niya kanya impasalan sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baita sin Imam Malik in sunna lang niya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safinatu Nuh inyan lang niya bahitra sin Nuh alaihi salatu wassalam man rakibaha naja hisiyo-siyo in sumakat pa bahitra sin Nuh alaihi salatu wassalam di na siya malumos wa man takhallafa anha gharaq na hisiyo hindi sumakat lang niya na in siya malumos na imakpagyanon dito hisiyo-siyo hindi mamakay sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malumos siya na buat malainkan bang siya sumakat paamuin
inisun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon siya tumutog na insya lapas mga katautay manguran na kama Islam. Demikian, kala Bishr ibn Amr al-Jahrani, sami'tu Malik ibn Anas yaqul, man arada an-najah fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Laong Bishr ibn Umar al-Jahrani, diungog ko to oglaw ng Imam Malik nagkabtangan, inagi niya, hisiyo-siyo, man aradan naja, hisiyo-siyo, in mabaya, malapas, dahing hakabinsanaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, paalayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Na subay siya roon, magadha kitab sin Allah ta'ala munin Quran, iwan sin sunna sin Nabi, daak sin Allah ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yadto mga katautay manghuran in pangadyan tatiyo-tiyo, in damikyan, in nagdaraawa Imam Shafi'i in ununia, in amoy in madhab niya, sa sumagawa, yaon naghinang sinhinang bago, wala na hinang sin Imam Shafi'i, ubos yan to si Milawak, mamaytain siya, madhab sin Imam Shafi'i, sin wala na kahinang Imam Shafi'i, sinihinang niya. Diyan na sin maghinang, sinhinang bago, amuin, inyan katan, pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hisiyo-siyo in sumarupahinang, hakauman uno-uno na kauman simingod siya, himinang insyayan, lamod doon hakauman singuran niya, wala siya nakaagad doon haamin kakahinang sin daak sin Allah Ta'ala amunin pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon na dyan mga katautay manghuran pangadyan na to tiyo-tiyo, manjari na to inut-inuton sambuton ng mga madhabi niya supaya ando kaylo aun doonhan maka inikawa pangadyan sin bukon sila insisinguran sin kita insisinguran na to amunin daak sin Allah Ta'ala pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangumbaid na ako kanyo kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.